بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. مصيبة جلبة تدبة o weltanama on du'anama on jarnama on tolnama kalawol kisal haray ko toli moɗon e oɗo émission me mo wowɗe wadde o lerɗo si 11h o yoni ka radio fotten gollen guine e ka haalen gonga e ka lawol kisal e ka Islam sans frontière. Hare non hande ko musidɗo mon on Mouhammad Julde Diallo cibinande Bagnan labe andiraɗo on Bagnan technology service. Haray ko kanko woni ko hewti ɗo hewti ka haalen gonga ɗo hewti ka lawol kisal ɗo fiyo en ɓeydu wallidirde e oɗo programme meɗen. haray musidɓe julɓe tedduɓe wawen andude Allahu subhanahu wa ta'ala ko acciri en ka hoore leydi ɗo ko fiye en wakkilo no rewi remmo ɓayru ko ɗum o tagiri en fi muɗum ko fiyo en wonu wakkilotoɓe rewa mo dewal moƴƴal dewal kelɗugal dewal ngal tawi pellet ko nafoyay en ngal janngo. haray musidɓe julɓe tedduɓe haray hande noon ko yo on yaafo moƴƴa ɗe balɗe ɗo fof ko enen e ɓeɗo musidɓe meɗen honno Cheikh Mouhammad Atigu Diallo ko enen wowi waɗidude oɗo émission kono hande sabu alhaaliji saare nden haray ko min woni on e waɗande nde tawde noon ko falano ɗen kon wanani hen kono ɓay ko ni woniri ko yen jaɓirni kadi haray en salminiɓe kamɓe kadi hiɓe jenti en kaɓe won ton haray tigi tigi on oɗo émission ko émission wonɗo e feƴƴude kadi ka Islam sans frontière. haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen weltodirani hiɗen jarnidiri hiɗen wallidira nde tawde noon ngol ɗo wallidirgol meɗen ko ɗum ɗo woni ko nafata. haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri ɓayru ko tagiraɗen ko fiyorre o Allah wakkiloɗen woni en ngal ɗo dewal ko ɗum ɗo woni ko nafata en ko ɗum woni ko moƴƴani en ko ɗum kadi woni ko wallata en nde tawde noon neɗɗo julɗo on ko yo o miijito moƴƴa o kalkila moƴƴa o anda fewndo ɗo himo ɗo ñande goo haray o iwi ɗo joni noon ka o woni e yahude ton ko werdeji ɗiɗi woni ton ko weeroygol ka aljanna yo Allahu o wernoy en ton
e weyroy gongol ka yiite yo Allah dandu en ara musidɓe julɓe tedduɓe oɗo émission hande mo wonɗen e waɗude ko émission fii ko wi'ete kon Gaigou ɓayru hiɗen reeni ngol ɗo añidirgol ɗum ɗo hino fewnditi ka leydi men ɗo moƴƴa wonani haniri wonani moƴƴiri wonani nafirta wonani gasirta nde tawde noon hande si en daari ka fewndiɗen ɗo en taway hino yurmi en taway hino aanini en taway hino maapini musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen en fof ndaaren no haɓiren ɗiɗo boneji ndaaren no pottiniren ɗiɗo boneji wonɗi e waɗude nde tawde noon neɗɗo julɗo on himo haani haɓude bone himo haani wonde wona hana o bonnowo o hana kadi weltorde bone wonɗo e wadde hare ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe eɗen torodira jeejidira yo en wakkilo fota no moƴƴiniren ɗiɗo programme ji meɗen ɗiɗo eɓɓoreji ɗi hanuɗen eɓɓude fiino ɗiɗo boneji accira haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri wattane yila wawen andude neɗɗo julɗo on si o wakkilaki o eti no o jokkira ko nafatamo haray pellet koko nafatamo o jokki pellet haray koko lorratamo o jokki haray musidɓe julɓe tedduɓe onon wonɓe ɓen kadi ka Islam sans frontiére men tolni on mi weltanike on haray eɗo woni en direct onon kadi e oɗo émission mo wonɗen e wadde ɓatte jentoɗon oɗo émission moƴƴa kala ko heɓuɗon e makko e nafa wakkile naftoron kala ko heɓuɗon émission on e lorra jonnitelam mi wowluɗo on faljitelam mi wowluɗo on wallitelam min wowluɗo on hara o bone mo mi bonni hara o ɓeydaki haray musidɓe julɓe tedduɓe ko musidɗo mon on Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan labbe andiraɗon Bagnan technology service e laawol KISAL haray hiɗo weltana hiɗo jarna fota woni ko onon wonɓe ɗiɗo réseau ji ɗi mi janti woni ko onon wonɓe partageude ɗum ɗo woni ko onon wonɓe jentitoyade ɗum ɗo haray on fop hiɗon du'ana hiɗon weltana hiɗon jarna en fop meɗen miɗon nodda en e ko noddano ɗen e ko wallata en e ko nafata en e ko moƴƴani en e ko nafoyta en kadi janngo ɗum lekko honɗum koyen wakkilo janngugol men kaɗo diina e faamugol men kaɗo diina e gollitirgol men kaɗo diina o mawdu mo wonɗen e wadde ɗo fii ko wi'ete hasad ko wi'ete Gaigou ko pellet mono jangi diina kan faami diina kan gollitiri diina makko kan o hawrata e oɗo probléme kono si ɗum manki ko pellet neɗɗon o wonay hara
ko o wonɗo e wadde probléme, ko wonɗo e gollude probléme, ko o wonɗo kañum kadi mo seedata e lorrugol yimɓe ɓe, mo seedata kañum kadi e lorrugol hoore mum. ko ɗum waɗi miɗo noddange ɗum ɗo ko addotaw en fuɗɗade oɗo mawdo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jeejidiri yandi haray koyen wakkilo no faamiren kaɗo diina eno gollitiren kaɗo diina. ɗum ɗon ittay en e ɗiɗo jikkuji kanuɗi. haray musidɓe julɓe tedduɓe, yontere hande en yewtuno fi ko wiyete kon tooñe. hande ko wonɗen e yewtude ko fi ko wiyete ɗo haasidiyagal. fi honɗum waɗi siɗe yewtude ko ɓayru ɗum hino boni, ko ɓayru ɗum hino kaani, ko ɓayru ɗum hino satti, hino wondani kadi e waɗowo on perdi. julɗo on wanayo o wonu añanɗo, wanayo o wonu kadi weltorowo gañanendi ko goɗɗo goo añana, wana kañum kadi yo o wonu contre moƴƴingol, ko yo o wakkilo o moƴƴina, ko yo o wakkilo o wona moƴƴo. nelaɗo men on Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ɗo woni ko ɓe yamiri en. haray ko wiyete hasidiyagal, hasad, nguɗo ngaygu, ko haɗa ɗum, ko harmo ɗum kadi. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkilo ɗen pottitoɗen ɗum few. ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa ta'ala o wi en ka suratu nisa, am yahsuduna nnasa ala ma atahumullahu min fadli, e hara ɓe añanayi yimɓe ɓen e konko allahu on okki ɓe e ɓural makko. allahu subhanahu wa ta'ala on si o okki neɗɗo moƴƴere, ko wodanma an ko ya a weltor ɗum, ko ya a jaɓu ɗum, ko ya a eto no wonira, hara ko ya a waɗu ko duwaɗa wadde kon, hara wana ya a wonu contre, hina ya a wonu hiɗa añi moƴƴere ko oɗo heɓi kon. si a waɗi ɗum, ɗum wonay sabu perdi hulɓiniɗi wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe. no jeeya e ɗin perdi hulɓiniɗi ɗi neɗɗo on perdata, o hadis mo wonɗen e jangude ɗo, nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam, ko kamɓe tigiri woni ko makani en iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab awil asaba. oɗo hadis ko hadis mo tawi ko hadis wonɗo ka Abu Dawud. haray musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo hadis ko famuɗen e firo makko kon, ko wondema mi haɗi on en ngaygu pellet, nguɗo ngaygu ngu ñaamiray moƴƴi añuɗo on, wano si yiite huɓɓama e carmalle.
ma wano si yiite huɓɓama e geenal yorungal. Firen ɗo seeɗa fiyo ɓeydu famade. Musidɓe julɓe tedduɓe, si tawi woni en juuliɗo joni waɓutu en yalti, si goɗɗo yeetike on o waɓutu mo juuluɗon ɗo Allah jaɓimo kono na onon jeyimo ko goɗɗo go jeyimo, on seytina e fota. On monanto hay wolan ɗon on. Si tawi le woni ko non woniri on monanta on ɗon e waɓutu gooto, ko honɗum wi'uɗon e waɓutuji ɗiya ɗi juuluno ɗon. Si wi'ama en haɗama ko wi'ete Gaigou, koyo en andu en faami haray yandi en torondiri pottitagol ko wi'ete hasad. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗulle ko wi'ete ɗum ko Gaigou. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi torike on, mi jeeji on, wakkilo ɗen hara en seeday e ko wi'ete Gaigou. Joni si tawi woni Gaigou ko on tigi waɗi kon, ɗum ɗon bonnanaymo moƴƴere nde o waɗi nden. Musidɓe julɓe tedduɓe, misal ko waɗuɗen nanen ka waɓutuɗa gooto wonante mone e seytane, ko honɗum wi'uɗon non e ko juuluno ɗon kon fow, ko honɗum wi'uɗon e ko horuno ɗon kon fow, ko honɗum wi'uɗon e ko waɗuno ɗon dewe ɗen kon fow. ɓayru ɗo ko moƴƴereji on tigi ɗi, wona e bonnede, wona e sunnede. Ndaren hadis on moƴƴa, nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki kon ma no ɓe maakiri non, mi haɗi on e añidirgol, mi haɗi on e Gaigou. Gaigou ngu ñaamiray moƴƴi, añuɗo on wano yiite ngen ñaamirta carmalle. Si yiite huɓɓinama e leɗɗe yorɗe, ma huɗo yoruko luttata. ɓeyden misal ngal fiyongal faamo. ɗe balɗe ɗo e asewe feƴƴunde e yi'i jarrabuye ko musidɓe men ɓen heɓi centre Fadlullah, yiite imminge ɗon ngen ka dow sunni ɗiɗo makitiji, sunni ɗiɗo piiji, yiite ngen sunnuno sundandeji hulɓiniɗi. Yo Allahu o lontinamɓe ko ɓuri e moƴƴude e lonto, o danda en fow, o malna en, o hisina. Kono ɓayru centre on ko centre Fadlullah, Allah holli ɗon ɓural makko ngal tigiri, wondema yiite ngen ko simo faala nge sunna, si o faalaka nge sunnata. Ko ɗum waɗi ɓay moɓama o torama yo o ɗanninan e yiite ngen, o ɗannini nge kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, nde yiɗa añana goɗɗo, ɓayru sen artiri ka kenega mo añuɗa on,
a jonnatamo moƴƴere ma nden ka aduna. E misal hiɗa añi goɗɗo a ƴettata mbuɗi ma ɗin jonnamo, a ƴettata ko faalaɗa jonnude goɗɗo welowoma jonnamo, kono faamu hiɗa jonnude o ko ɓuri moƴƴude e ko jonnata ka kene ɗo. ɓayru julde jaɓande no ɓuri mbuɗi ko ɗi fotata wo, korka jaɓaka no ɓuri mbuɗi ko ɗi fotata wo, hajju jaɓaɗo no ɓuri moƴƴere aduna ga no nde fotata wo. waɗen misal fiyo en ɓeydu famude ɗon kadi. musidɓe julɓe tedduɓe, neɗɗo on si o surrama ka qabru makko, o wallindinama e mbuɗi ko ɗi ɗuuɗi o ko ɗi ɗuuɗi ɗi nafaymo, koko mo woni e wowlude ɗo Cheikh Mouhammad Atigu ko seede e ɗum ɗo, koto Boubacar kadi ko haalen gonga hiɓe seediti ɗum ɗo, hiɓe seediti wondema ɗum ɗo nafata on tigi ɗon fiw. musidɓe julɓe tedduɓe, si neɗɗo on walodi ɗon e baraji korka, e baraji hajju, e baraji dewe ɗe o waɗi ɗen, ko pelleto ɗum ɗon nafaymo. joni noon siko ɗon darirɗen en taway baraji ɗin no ɓuri mbuɗi few, ko ɗum waɗi si mbuɗi ɗuɗuɗi no itte fiyo baraji heɓo. si tawi noon ko ɗi moƴƴereji ma wonɗa e waylande o mo wi'uɗa a añi, haray a famali ko moƴƴere ma nden ƴettuɗa jonnuɗa mo añuɗa on. jango jango a ƴetto e kañum kadi bone makko on hendoɗa, si ɗum ɗon woni sabu a natoyi yiite, a tawayno ko nelaɗo haɗu makon e ko Allah haɗu makon, a rentade tertoɗa ko ɗum ɓuri. si tawi hiɗa fini, hiɗa faami, hiɗa andi. musidɓe julɓe tedduɓe, arten e lorraji ngol ɗo añidirgol ka ɗum fewndi ɗon fewndo ɗo ka me'en e nokkeli go. hande ndaare no fewndorɗen fii ko o leñol kaariwol, ene ko kanko waɗi hoore makko ngol leñol, an kadi ko an waɗi hoore ma leñol ka wonɗa ɗon. si a añiri on tigi ɗum fellitu, haray a añirimo fii ko o waɗa, fii ko o anda, fii ko o wawata wadde. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hande si en daari ko honno nguɗo ngaygu nguɗo waɗira hakkundeji meɗen, siɗon faala darande nden en naɓiray nde seeɗa seeɗa fiyo en ɓurtude yi'ude, fuɗɗoren taw ka galle. e musidɓe julɓe tedduɓe, a yi'ay ɗo moko ba jomirawo galle, kanko e ɓeygure makko nden ko ngaygu woni hakkunde maɓɓe. wi'a ndara tawa o ɗo joma galle no sendi ɓeygure mum nden, yiɗi woɓɓe añi woɓɓe, hara fowle ko ɓeygure makko. ɗum ɗo no hulɓini fota non, nde yangiɗa fi nde ɗo ɓeygure ma, nde e woni sabu natoyɗa yiite, haray a perdi. e pourtalle ko wonɗa e juulude, ko wonɗa e jangude, ɗe dewe ɗe wonɗa e wadde, si tawi ko ɓe hendoyto ɗum, haray ko a perduɗo goy. wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeygure mande hundonde hendonde jogitonde
wakkilonoɗa nde ɗo ɓeygure e ko nafata nde ko. oɗo aya qu anfusakum wa alikum nara, dande hoore mon dandon ɓeygure mon nde natugol yiite. wakkilo waɗa ɗum ko ɗum ɓurma moƴƴande añude ɓe. si tawi ɗum ɗo woni haray ko ɗum ɓuri moƴƴude. nde tawde non nde ɗo ɓeygure a wawata nde daɗa yiite jahannam hara a wallali ɓe no ɓe jangira diina. si neɗɗo on alaka e jannede kaɗo diina o perday fiwu. haray ngayguji ɗin kadi duumoto ɗi laya. si a añi ɓeyguma ɗum laya yaha e ɓiɓɓe ɓen, sa añi ɓiɓɓe ɓen ɗum layay yaha e kawtal ngal, moƴƴa few musidɓe julɓe tedduɓe. hare ko ɗum waɗi hiɗen torodira jejidira wakkilo ɗen fota no ittiren nguɗo ngaygu hakkudeji meɗen. wakkilo ɗen fota no woniren hara en añidira few. itten ndiɗo gañanendi hakkude me en musidɓe julɓe tedduɓe. ko fi hon ɗum moƴƴana waɗowo on few ko perdi musidɓe julɓe tedduɓe. ndaren oɗo aya raɓɓiɗuɗo e ngol ɗo suratu o raɓɓiɗugol ngol jangeten sono wo sono. wa min sarri hasidin iza hasad. suratuwol ko suratuwol ngol tawi ko yo on tigi jangugol o toro allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu on dandumo gaño on si tawi gaño on woni ko o añan ɗo. haray oɗo hasid yagal nguɗo ngaygu ko yo en eto serten e maggu few. haray tigi tigi on ko yo en andu neɗɗo on o duwaka añande ɗimmo makko on few. ko ɗum waɗi se ndari oɗo aya arɗo ka zukruf en taway oɗo aya dey hino laɓɓini ko wonɗen e yewtude ɗo. ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'da sukhriya e musidɓe julɓe tedduɓe. sen ndaari oɗo aya en taway ko faamuɗen kon e makko ko wondema ene ko kamɓe woni ko sendi yurmede jeyɗo on nden. wona kamɓe, ko mene woni ko sendi ɗum hakkunde maɓɓe. min ɓanti yoga e maɓɓe e dow yoga fiyo woɓɓe jogi to woɓɓe gollinteɓe. ko ni allahu subhanahu wa ta'ala waɗiri oɗo aduna ko yo wuure ɗo wallidire wona yo añidire. hande nguɗo ngaygu si en naɓingu ka laawol en taway hino añidirede. si en naɓingu ka ngaygu en taway hino añidira. si en naɓingu ka gollodal en taway no añidira.
on yi'ay ɗo musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo no yiida ɗo e goɗɗo o ƴetta mo yoɓe gollidu o ɗo ƴettaɗo golle numéro emmo o añi on ko o ɗo ƴettuɗo mo golle kono o perdira kono o lorrora kono o sonjora ko ɗum woni golle makko ɗe kanko o ɓanniti oɗo fiyo ɓe wallidir mo kala e maɓɓe heɓa oɗo wona ko o añuɗo oɗo hande si en daari no woodi kadi patron ɓe go'o ƴettay ɓe golloɓe maɓɓe tawa ɗo yo ɓe yiɗuɓe ɗo golloɓe maɓɓe ko ɓe añuɓe ko yo ɓe janfoɓe ko yo ɓe jattuɓe ko yo ɓe lorruɓe wona dey yo ɓe wallidir e maɓɓe no moƴƴiri ɗum ɗo moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo wujjatamo o yiɗi goɗɗo perdintamo o yiɗi goɗɗo lorratamo o yiɗi mo añuɗa non a lorray mo mo añuɗa a fenanaymo mo añuɗa a tampinaymo kono faama kadi koko wonɗa e wadde pellet ko e hoore maɗa ɗum heltata ko fiyon ɗum sen daari hande en taway nguɗo Gaigou no sakiti hakkundeji meɗen ala non ko woniri angal faamu wasi tawi nguɗo Gaigou ko e alhaali aduna waɗi ha añidirɗen ko e alhaaliji laamuji ko e alhaali leƴƴi ko ɗum addi yo en añidir ko ɗo kadi ɓuri wonde perdi musidɓe julɓe tedduɓe naforeji me en ka aduna e ka lahara ko ye en yiɗidir wallidiren haray ko torodirɗen jeejidirɗen ko yo en wakkilo no ɗum wonira itten ɗum hakkundeji men ayyay goɗɗo no añana ɗo goɗɗo goɗɗum hara ko nitu o yelo moƴƴere nde on mari nden koyo nde iw e jungo oya nde artanamo moƴƴa ma o yelo nden moƴƴere koyo nde perdu few e jungo oya ndaare hay goɗɗo haawi tun goɗɗo no wawa tampindemo hay ɗum waɗatake ko ɗum waɗi si a yii moƴƴere e musidɗo ma o liyede a haawo mo e misal a yirimo otowal jaka heɓino oto moƴƴa fiw warratake non hino wawi mo tampinde ko honno warrete ko ya wi'u masha Allah la hawla wala quwwata illa billah kono muyande Allah ne ebba doole ala feere ala si wana immorde ka Allah jaka Allah subhanahu wa ta'ala on niminima o towa en weltike yo Allahu on dande bone maggal yo okkore moƴƴere ko heɓoto kon e maggal ko ni ɓuri moƴƴirde ɗo haray a wallinimo ɓernde a waɗi kadi ko duwaɗa wadde kon kono musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni en waɗirali ɗiɗo piiji no ɗi hana waɗirede non en ukkoto e ko lorrata haray reno ɗen rento ɗen pottito ɗen few e ko wi'ete kon hasad ɗum hino hulɓini wona kadi jikku nelaɗo men on fiw wona kadi jikku sahabaɓe
wana kadi jikku moƴƴuɓe feƴƴunoɓe wana kadi jikku fewndiɓe ɓen wana kadi jikku kelɗuɓe feƴƴuɓe ɓen haray en torodiri en jejidiri yandi tertoɗen few koko wiyete Gaigou hande o yi'ay hayka nder julirɗe no añidira hayka saffeji no añidira hayka darsuji no añidira ɗum ɗo hino hulɓini few koyo jama o rento ko ɗum waɗi oɗo hasad fi makko arika alquran en sifanama wattane yila renoɗe rentoɗe nde tawde noon neɗɗo julɗo on koyo wakkilo o golla ko nafatamo kon o terto ko lorratamo kon ko ɗum woni pinal ko ɗum woni faamu ko ɗum woni moƴƴere nafayde haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama on tonnama ka laawol kisal ɗo oɗo service gila o créa o nafi ɗuɗuɓe kadi no e makko no gollude fiyo jama o nafito ɗum ɗo fuu naftorde ɗam ɗo gurdam men musidɓe julɓe tedduɓe on fop moɗon meɗen weltani on meɗen du'ani on meɗen jarni on haray ko mi woni e yewtude on ɗo ɓeɗo musidɓe me'en balde yiɓe geli komi woni on e yewtude ɗo ko haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jejidiri mo kala e me'en kala ka tawata Allahu subhanahu wa ta'ala hino nemini mo nema yo o wakkilo o moƴƴo e ɓe o wuridi ɓen wata o añan hay e goto wata o añu kadi neɗɗo ko wi'aɗen ye en añu ko boneji ko neɗɗo on waɗata kon wana neɗɗo on tigiri añeten ɗum hiɗen ƴetti ɗum kanelaɗo men on Mouhammad sallallahu alaihi wasallam woodi no bonnunoɓe tawi ko ɓe añaɓe kono ɓayɓe naati ka l'islam ɓe moƴƴini ɓe wonno moƴƴuɓe ɓe yaaduno kadi e ko ɓe moƴƴa e mum kon haray enen kadi ka leydi men ɗo hiɗen torodira jejidira oɗo Gaigou yo accu wona ko añata ɗimmojo ma on kon wonata sabu arsi keɗa wona ko añata ɗimmojo ma on kon wonata sabu walleɗa wona ko ronkirta añudemo kon kadi woni ko wonata sabu avança haray e misal si hiɗa yeeyude himo yeeyude watta yila weltora ko Allah wonma e okkorde kon hara naya ƴettu haqqille maɗen naɓaɗe e goɗɗum ngo ɗum wona sabu contre ko wonata hakkunde ma e kawtal ma hakkunde ma e ɓe wuriduɗa hakkunde ma e ɓe jangidata hakkunde ma e ɓe wallidirta haray ko ɗum waɗi hiɗen toro hiɗen jeeja e jama on watten yila fota ɓe anda oɗo aduna mo wuurɗen ɗo pellet mo wuuriɗo e hoore Gaigou e hoore gañanendi o tawoye ko hulɓini janggo e Allah dan haray en torodiri en jejidiri yandi wakkilo ɗen
no jangiren kaɗo dina eno famiren kaɗo dina eno gollitirren kaɗo dina. haray musidɓe julɓe tedduɓe, on weltanama on fuu moɗon, on jarnama. oɗo émission men ko fii ko fewnditi ka men ɗo e ka yaasi ko wiyete hachad, ɗum ko ngol ɗo añidirgol. haray tigi tigi on deyi koye en andu ko newna ñembugol ngol ko neɗɗo marɗo moyen hara himo finansude jawdi makko ndin ko hani imo jokkiri ɗum no moƴƴiri. haray sa yi oɗo haray a wawa yelade an kadi yo allahu on okkore wakkiloɗa waɗa ko moƴƴi. ko wona noon kadi so tawi ko wonɗo e jangude alquran, fama alquran, gollitira alquran, oɗo si tawi on honno on tini no oɗo woni e waɗirde noon, eɗo wawi wi'ude onon kadi on wakkiloto wano ɓeɗo wakkilori non, ma ha ɓuron ɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe, koyen wakkilo hara en yiɗidiray. wona non leñol mangol to wi'ata a yiɗay, wona yimɓe ma ɓen tu koya eto yiɗa fap hara hiɗo yiɗidiri, hiɗon mo kala e moɗon no wallude ɗimmo mum, mo kala e moɗon no moƴƴade e ɗimmo mum, mo kala e moɗon no woda moƴƴa. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko oɗo émission mi faala en andintinde fiyo ɗum accu. perdugol ɗo mbuɗi ko perdi, kono perdoygol dewe mum ɗen no ɓuri mapinde ino ɓuri aninde ɓuri ɗum. haray musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jejidiri wakkilo ɗen moƴƴa honnen ko haaldida ɗen kon. haray wakkilo ɗen kadi wonen ɓe toñata, wakkilo ɗen kadi wonen ɓe añanta hay e goto. sen daari qissaji ɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe en taway ɓe no wakkilino e ɗum fota. sen daari nelaɗo men o Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam en taway hiɓe woɗɗodiri moƴƴa non e ko wiyete Gaigou. wakkilo ɗen enen kadi woɗɗitoɗen, pottitoɗen few yandi musidɓe julɓe tedduɓe. ko jokkuɓe ɓen no wi'a yo pottito, jokkuɓe Gaigou ɓe wi'a yo pottito, amma ɓe jokkaɓen kañum wata ɓe jaɓu jokkude. haray musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jejidiri yo allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴinan en, yo o mannu en, yo hisin en, yo famin en ko wonɗon e jangude kon, yo arsikku en gollitirgol. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko musidɗo mon o Mouhammad Julde Diallo, jibinande Bagnan Labe, andiraɗo on Bagnan technology service e LAAWOL KISAL. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko tooli moɗon e oɗo service fiyo en wallidir no jangguire, fiyo en wallidir no famiren, fiyo en wallidir no moƴƴiniren ɗe ɗodduɗe. haray musidɓe julɓe tedduɓe, mi weltanike on, mi du'anike on, mi jarni on, yo allahu subhanahu wa ta'ala o malnu en, yo hisin en, yo famin en ko wonɗen e jangude kon, o arcika en gollitirgol. haray musidɓe julɓe tedduɓe, hewti ka wonɗen e waynodirde ko ɗo wonɗen e hattude. haray sino woodi tigi tigi on faalaɓe posude question ji hiɓe wawi
noddude ka numéroji maɗum ɓe ndara no ɓe humpodire maɗum kala faalaɗo faljitude lan e ko komi yewti ɗo haray himo wawi noddude kanko kadi oɗo numéro mo mi waɗani on ɗon oɗo no ka réseau sociaux ji kadi haray musidɓe julɓe tedduɓe hewti ka wonɗen e waynodirde haray mi salmini on mi landike siɗon e jaam haray iɗo wawi noddude si gila ka émission on lanni ɗo iɗo wawi noddude inchallah haray mi salmini on mi landike siɗon e jaam haray ko ɗo wonɗen e hattude ko ɗo wonɗen e rawnade haray noon ono wonɓe ka laawol kisal ɗo weltana ono wonɓe ka islam sans frontiére ɗo weltana haray kadi onon wonɓe ɓen ka haalen gonga hiɗo weltana yo allahu subhanahu wa taala o malno en yo hisin en yo weltano en yo okkon en kala ko nofata en adna e lahira yo dandu en kala ko lorrata en adna e lahira haray no woodi numéro wal kadi orange ngal wawato noddude ɗum ɗon ko 628 08 87 07 fi en waw wallidirde no jangguiren haray musidɓe julɓe tedduɓe en weltodirani haray koyen wallidir no jangguiren eno famiren eno gollitiren ko wonɗen e jangude kon haray ko tooɗi moɗon haray o weltanama on jarnama haray miɗo wiya on rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.